السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، ما زلنا نعلق على كتابنا روضة الأنوار في سيرة النبي المختار للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله تعالى. شيمغي ikuzo bikiri Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imigisha bisakari kosto zirejinwa n'abahanuzi nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, nabiwe n'abasangira ngendo be n'abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko twese yadushira muri abo ngabo, Allahumma amin. Ibadallah, bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, dukomeje kurebera hamwe amasomo ibigendanye n'amateka y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, twifashisha igitabo Rawdatul Anwar, ubusitani bw'urumuri mu mateka n'imibereho by'umuhanuzi watoranyijwe ariwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, masomo yacu yo ku munsi w'ejo hashize twarangije ibigendanye n'urugamba rwa Badiri, ndetse tuvuga ku bigendanye n'urupfu rw'umukobwa w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ruqayya. Uyu munsi turatangira isomo rishya ari ry'umwanditsi yise Ghazwatu Bani Qaynuqa. Ghazwatu Bani Qaynuqa, intambara ya Banu Qaynuqa. Banu Qaynuqa bari bumwe mu bwoko bw'abayahudi bari batuye mu mujyi wa Madina hamwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Iyi ntambara yitiriwe aba bayahudi ba Banu Qaynuqa. قال ثم كاشف يهود بني قينقاع بالشر والعداوة. hanyuma abayahudi ba Banu Qaynuqa batangira kugaragaza inabi n'urwango. Nyuma y'iyi ntambara ya Badiri, abayahudi ba Banu Qaynuqa batangiye kugaragaza inabi n'urwango. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam irabegera, ibagira inama, ibabuza ibyo barimo n'urwango n'inabi bari kugaragariza abayisilamu, inabibutsa amasezerano bagiranye yo kubana mu bwumvikane n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. kuko muribuka yuko intumwa y'Imana igera mu mujyi wa Madina yagiranye amasezerano n'abangikanyamana bari bahatuye, ndetse igirana n'amasezerano n'abayahudi. Twarebeye hamwe n'ibyari bigize ayo masezerano. Intumwa y'Imana irabegera, ibagira inama, barebwira bati: ya Muhammad, لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال. أبقينوا إيمانا باتي يوي محمد نويبيشي صلوات الله وسلامه عليه، نويبيشي كوكوا وريشي تسين درجة وقريش باقو تيراغا باتازي بجي مرغوانيري كوكورا متي وترغوانيجي نبغو وامenya bo turibo. Bakanga intumwa y'Imana bagerageza kwiyereka yuko bo ari abantu bazi iby'intambara intumwa y'Imana idashobora kuba yabisukira. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yihanganira icyo gisubizo yihawe nabo bakomeza ubushotoranyi bwabo kugeza ubwo bateje imvururu mu isoko ryabo, hicirwamo umuyisilamu wari afite isoko yitwaga isoko ry'Abanu Qaynuqa ry'abayahudi. Bateza imvururu, hanicirwamo umuyisilamu umwe n'umuyahudi umwe. Maze intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam irabagota, itegeka abasangira ngendo bayo ko bagomba kugota abayahudi, kuko igihugu n'umujyi wa Madina wari uri munsi y'ubuyobozi bw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Itegeka na nyuma y'uko noneho bari bamaze kurwana urugamba rwa Badiri, ubuyisilamu bwari bumaze kugira imbaraga, binagaragara ko ari abantu bafite imbaraga batagomba kwisukirwa. Intumwa y'Imana yafashe abasangira ngendo bayo
ibategeka ko bagomba kugota abayahudi bakabagotera iwabo mu mazu yabo baba bene Banu Qaynuqa. Byari kuwa gatandatu hagati mu kwezi kwa 10 Shawwal mu mwaka wa kabiri intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yimukiye i Madina. Nyuma y'iminsi 15 babagose, iyo babagotaga no kuvuga nta muntu ugomba gusohoka, nta byo kurya biri bwinjiremo, nta biri busohoke, ubuzima burahagaze. Nyuma y'iminsi 15 mu kwezi kwa 11 Dhul-Qa'da bamanitse amaboko b'abayahudi, maze intumwa y'Imana bamaze kumanika amaboko kubera ko bari baragiranye amasezerano y'ubwumvikane y'uburyo bagomba kubana, ibirukana mu mujyi wa Madina kubera imvururu bateje no kubera umuyisilamu bishe. Ibirukana mu mujyi wa Madina bahungira Sham ahitwa Adri'at, dara Adri'at Sham, mu gihugu cya Sham, aho benshi muri bo baguye mu gihe gito. Qala rahimahullahu ta'ala ghazwatu as-Sawiqa, urugamba rwitiriwe noneho as-Sawiqa. Sawiqa ni igikoma, urugamba rwitiriwe igikoma. Qala rahimahullahu ta'ala wa nadhara Abu Sufyan ba'da ghazwati Badrin alla yamassa ra'sahu ma'an min janabati hatta yaghzuwa Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Nyuma y'intambara ya Badri, uwo bitaga Abu Sufyan, umwe mu bikomerezwa by'Imaka, nyuma yuko hari hamaze kwicwa benshi muri bagenzi be b'abanyacyubahiro n'ibikomerezwa, Abu Sufyan yashyizeho umuhigo wo kutazakora imibonano n'umugore we. Taban ni imihigo yo mu gihe cy'ubujiji. Aravuga ati sinzigera nkora imibonano n'umugore wanjye igihe cyose ntaratera Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngo mwishyure nawe ibyo dukoreye kuri runo rugamba rwa Badri. Aravuga ati ntabwo nzigera nkora imibonano n'umugore wanjye. Nuko ajya ku rugamba ari kumwe n'abarwanira ku bigenderwaho 200, agiye gutera intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, maze atera bitunguranya hitwa bitunguranye ahitwa Al-Arida mu nkengero za Madina. Arangije atema amababi y'ibiti by'itende arayatwika, we naho bari kumwe banica abagabo 2, barangije barahunga. Wa atal khabara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fataradahum, amakuru ageze ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam irabakurikira, ariko barayicika barahunga. Igihe bahungaga basize igikoma n'izindi mpamba nyinshi bari bafite kugira ngo biborohere guhunga. Abayisilamu bakomeza kubakurikira kugeza ahitwa Qarqaratu al-Qudri, ariko barabacitse. Abayisilamu batwara bya bindi mu mpamba bari bafite na cya gikoma bari basize. Iyi ngiyi bariyo mpamvu uru rugamba rwitwa gutya, rwitirirwa Sawiqa, cyangwa se urugamba rwa Qarqaratu al-Qudri. Namwe mu mazina y'uru rugamba ruzwiho mu mateka. Qala rahimahullahu ta'ala qatlu Ka'b ibn al-Ashraf, kwicwa kwa Ka'b ibn al-Ashraf, umwe mu bayahudi bari bakomeye ndetse bagiraga urwanga abayisilamu. Iyicwa rye, Ka'b yari umwe mu bayahudi b'abakungu ndetse akaba n'umusizi wabo, akaba n'umwe mu banzi bakomeye b'abayisilamu. Yajyaga asiga ibisigo bisebya intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muri kiriya gihe mu ntwaro abantu bakoreshaga, kuko nta tangazamakuru ryari ririho, abantu bakoreshaga ibisigo mu rwego rwo gukwirakwiza inkuru zigera mu bantu. Bakoreshaga ibisigo, yasigaga rero ibisigo bisebya intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama n'abasangira ngendo bayo. Ibi nkaho bidahagije gusa, ndetse yanasigaga ibisigo bireshya abagore b'abayisilamu ndetse binavuga ubwiza bwabo. Bireshya abagore b'abayisilamu ndetse binavuga ubwiza bwabo mu rwego rwo gushotora abayisilamu. Akanavuga ibigwi abanzi b'abayisilamu,
akanabashishikariza kubarwanya. Nyuma y'urugamba rwa Badiri yagiye kureba Abakuraishi abakangurira kurwanya Uwisilamu, abakangurira kurwanya Abayisilamu n'Uwisilamu, anabakorera mu nganzo, abasigira imikarago y'ibisigo igira iti: nimwe mwayobotse umuyoboro w'ukuri kubarusha, nimwe mwayobotse umuyoboro w'ukuri kubarusha. Ntiyigeze akura isomo ku byabaye ku Bayahudi ba Banu Qaynuqa. Uyu Muyahudi ntiyigeze akura isomo ku byabaye ku Bayahudi ba Banu Qaynuqa. Abangaba twabonye n'Imana yari imaze kwirukana mu mujyi wa Makka wa Madina nyuma yo kubagota iminsi 15. Lakini n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iravuga iti: ninde wankiza Ka'b ibn al-Ashraf, ninde wankiza Ka'b ibn al-Ashraf, man li Ka'b ibn al-Ashraf, ninde wamunkiza. N'Imana irasaba ubusabe bw'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubasangira ngendo bayo bwari itegeko. Ni nkaho yari ishatse kuvuga ninde wadukiza, watwicira uyu mugabo Ka'b ibn al-Ashraf warengereye akatubuza amahoro ndetse akanagera no mu ngo zacu no ku bagore bacu no ku bakobwa bacu. محمد بن مسلمة، عباد بن بشري، أبو نائلة، الحارث بن أوس ndetse na Abu Absi ibn Jabri. Aba bose babari bo bafatiye mbere mu kwemerera intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibyo yari isabye. Muhammad ibn Maslama abari we umuyobozi wabo bose tumaze kuvuga, yanasabye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam uburenganzira bwo kugira icyo avuga aravuga. Thumma ata Ka'ban, hanyuma uyu Muhammad ibn Maslama ajya kwa Ka'b aramwibwirisha ati: mu by'ukuri uyu mugabo agambirije kuvuga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadusabye amaturo kandi yaranaturembeje, adusaba amaturo buri kanya buri munsi, yaraturembeje. Ka'b arishima cyane, Ka'b arishima cyane wa Muyahudi, aravuga ati: ndahiye ku izina rya Allah ko muzamurambirwa. Ahubwo ntimuramurambirwa, nta nubwo murigera mumurambirwa, muzamurambirwa. Muhammad ibn Maslama asaba Ka'b ko yamuha ibyo kurya, ati: nyamureka ushobora no kugira icyo kurya unyihera ndetse cyangwa se ukampa n'itende. Arabimuha, abimuha nk'ideni. Atanga ingwate y'intwaro, agwatiriza intwaro. Waja'ahu Abu Naila, Abu Naila muri ba bagabo basanganye n'intumwa y'Imana nawe aza kwa Ka'b, agirana ibiganiro na Ka'b bisa nk'ibyo yagiranye na Muhammad ibn Maslama, agirana ibiganiro na wa Muyahudi bisa nk'ibyo yagiranye na wa wundi waje mbere. Maze aravuga ati: mfite bagenzi banjye bafite ibitekerezo nk'ibyanjye, ndifuza kubakuzanira ukabagurisha ibicuruzwa byawe ndetse ukanabagirira neza. Maze Ka'b arabyemera. وفي الليلة 14 من شهر ربيع الأول سنة 3 هجرية جاءه, mu ijoro rya 14 ry'ukwezi kwa gatatu Rabi'in al-awwal, mu mwaka wa gatatu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihungiye Madina. Abantu bavuzwe haruguru baje kwa Ka'b, baza bitwaje intwaro, bahamagara Ka'b. Bamuhamagaye arahaguruka ngo amanuke, kandi yari we ndetse anarongoye vuba. Umugore we aramubwira ati: urajya he iki gihe ko numvi iri jwi riguhamagara ritari shyashya? Urajya he iri joro ko numva iri jwi riguhamagara umugabo wanjye we ritari shyashya? Niyita ku by'umugore we amubwiye. Ubwo yamanukaga akabona intwaro, nta gihunga yagize kubera ibyo yari yasezeranye n'abo bantu bari babanje guhura. Bamwereka ko nta kibazo, abonye intwaro ntihagira ikibazo agira, ntiyagira n'igihunga. Wa akhadhu yamshuna liyatanazzahu, ubwo bagendaga Abu Naila yatangiye gutakira Ka'b. Abu Naila umwe mu basangendo n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wari waje kuri misiyo yo kwica uyu Ka'b, atangira kumutakira impumuro y'umubavu we. Amubwira ati: aya marashi wisize ntasanzwe, aya marashi wisize ari guhumura cyane, ntabwo asanzwe. Amusaba uburenganzira bwo kumwihumuriza mu mutwe. Aramubwira ati: wanyegereje uwo mutwe wawe nkihumuriza, nkumva uburyo ahumura neza. Umuyahudi Ka'b abimwemerera mu bwibone bwinshi, arabimwemerera maze aramwihumuriza, anamukora mu mutwe, yumvisha bagenzi be uburyo Ka'b ahumura. Arongera bimusabira uburenganzira ku nshuro ya kabiri, abigenza nk'uko yabigenje mbere. Nanone arongera abimusabira uburenganzira ku nshuro ya gatatu,
amaze kubona uburyo afata mu mutwe we neza, umutwe agomba kuwusingira neza ku nshuro ya gatatu, yaravuze ati uyu ni umwanzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, uyu ni umwanzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nuko bamuhurizaho inkota ariko ntiyahita apfa, bamuhurizaho inkota bose icyarimwe ntiyahita apfa, kugeza mu uwitwa Muhammad ibn Maslama wari n'umuyobozi w'aba basangendo n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam amutera ingobe, amutera ingobe mu kiziba cy'inda, arayikurura kugeza mu mayasha, arayikurura kugeza mu mayasha. Ka'b aboroga umuborogo wateye ubwoba abari bamwegereye, nuko agwa yapfuye, n'amazu aratwikwa. Ariko abayisilamu bagarutse amahoro, ndetse n'umuriro watutumbaga w'amakimbirane wari uhangayikishije abayisilamu urahosha. Abayahudi nabo n'inabi yabo bagira ubwoba, bamara n'igihe bihishe ntacyo bari gukora kubera urupfu rw'uyu Ka'b ibn al-Ashraf warushaga ubushobozi ndetse ari n'umunyacyubahiro muri bo. Ibadallah, turasoreza ku gitero cyitiriwe al-Qurada. Ku munsi w'ejo insha Allah tuzatangira ghazwatu Uhud mu kwezi kwa gatandatu Jumada al-Akhira, mu mwaka wa gatatu nyuma yo kwimuka kw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yimukira i Madina. Abakuraishi nanone bohereje ibicuruzwa byabo i Sham banyuze mu nzira ya Iraq kugira ngo babyambukiranye binyuze i Najdi bijya bitanyuze hafi y'umujyi wa Madina, kuko bari baramaze kugira ubwoba. Umujyi wa Madina wari umaze kuba igihugu cya Kiislamu, babona ibicuruzwa byabo bidatekanye. Byari biyobowe na Safwan ibn Umayya. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam irabimenya, maze yohereza Zaid ibn Haritha ari kumwe n'abarwanira ku bigenderwaho 100. Nuko Zaid abatera abatunguye ubwo bamanukaga i Najdi hafi y'amazi yitwaga Qarada, bafata ibicuruzwa byose. Ariko abagabo bose bari baherekeje ibyo bicuruzwa barahunga, maze bafata bunyago umugabo wabayoboraga inzira witwaga Furat ibn Hayyan, ndetse aza kuba n'umuyisilamu. Bafata iminyago ingana n'ibihumbi 100. Iki kikaba ari igikomere gikomeye Abakuraishi bagize nyuma y'icyo bari bagize mu rugamba rwa Badiri. Wala'alla fi hadhihi kifaya. Uba twagarukira aha, ku munsi w'ejo tuzakomeza na ghazwati Uhud, urugamba rwa Uhud.